F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Arriva David Martin qal li ma kinux qed jistennew li se jkun hemm xi bidliet kbar fl-ewwel 6 xhur. Madankollu sa 4 xhur wara 80% tas-servizz kellu jitbiddel. Riżultat ta' dan huma kellhom jimpjegaw aktar xufiera u jixtru aktar karozzi tal-linja u konsegwenza tek is-servizz ġie affettwat. L-Arriva qalet li għadhom qed jiddiskutu l-ammont ta' żieda li se jieħdu f'sussidju mingħand il-Gvern biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż li daħlu għalihom. We're still very much in discussion with Transport Water. Would there be millions? There are some mechanisms within the contract and have always been in the contract for adjustments to service plus or minus. David Martin qal li matul il-jum kellhom laqgħa mal-Ministru Austin Gatt. Meta mistoqsi David Martin qal li jiddispjaċih jekk Austin Gatt ikun imġiel jirreżenja wara l-mozzjoni tal-ġimgħa. Will you be sorry for Austin Gatt if he is forced to resign? Actually, yes, because the Minister has a vision for public transport change in this island. Dwar il-penali li Transport Malta qalet li se tibda tinforza mill-ġimgħa kontra l-Arriva, David Martin qal li dawn se jkunu qed japplikaw biss fuq dawk ir-rotot li ma nbidlux, jiġifieri fuq madwar 20% tas-servizz. U tkellem dwar il-problema ta' traffiku li qed taffettwa l-ħinijiet kif ukoll ir-rotot li kienu diġà determinati qabel ħadu f'idejhom is-servizz.